Kumshi benta ban rakhe ya ka linkho sngi yap okyang nangba. La penlong ya artli ki program haki art jaka mata ka sngi ha Jaintia Hills. Ya ka program ka baningkong la penlong hamadan minkoi perdi yongpia ka balapan ya ka senraj. Hakani ka program lawan baja shimbenta daw MP ka Rajya Sabha u Dr. W.R. Kharlukhi. Hashwa kani uniu MP ka Rajya Sabha ulalit bu sentiu kumshi benta ban kinmau burom yo kyang nangba ha umot po kablay ha muliksu. Ikong Santa Mary Shulay ibalong EMLA ila penlong ru ya kejingken mau burom ha kyang nangba Memorial Park. Haba ay jingkren ha kani kasngi u Dr. Kharlukhi ulaong bawat hadian shispa and riupuwe snem ka nambat ka burom u kyang nangba kayay im hadu menta. Kawai pat ka program la penlong hamadan madia kemai blay sintuk siar kabadai ka jakashong dorbar kabaningkong jongki nongyalam ka khadar ilaka. Day hagani ka jingalang baka dorbar kalaray banyale persya ya ka jing sensyar ki nongway haus nem shihajar praspa an riupuwe in riupuar. Ke jingale yang wak yang namba. Kemo wak yang namba to umbang yele layu. Untuk uhab ingeding Sikai ye preng ong untuk umang ilek percak, untuk umang ilek percak, untuk umang ilek lainut yang kini keribang. Nanti history berkurai, the thought kan ke preng, hektir preng ong iman bias, memang thought hok kita, jo ong ki, yang ini kita ilek, yang ki konvert benar. Talk resistance, untuk resistance, talk freedom movement, oh ye le, oh yo, ye layu.